Hi guys, welcome back to my channel na bon. Sabin si pai tu ni ko YouTube ma hi program phat hin ong jin. Hi chun tu ni ko hi setting kati he la YouTube notification chung chang ga se hitin. Hi chun notification ahongin YouTube ma le YouTube studio hin notification namu in hi chun tan of bolen ti ahongin. Hi chun iti bolding ham ki pa he isei di hi chun achai na ge na ben lang chatile na he na nang man na ki bol the he in muna to muna hon ki bol the ni diwa ichi video hin ki sem ji hi je tu hin ka channel la he amasa pen ni a hi le nong se nen subscribe bolin lang chule bell icon ko men lang notification ko all in point chutile video pen sem kiten amu masa pen ni hi je ai le screen recorder ga on ke ni hitin screen recorder on hitin cha hin amasa penin YouTube apps aga lo no hitin na le YouTube apps lu ilu jo teng channel la hin ga lo no hitin hi che channel hi ga bela chon hi che ke channel blog channel khat in hi che notification hongin hi chu ip notification ham ga bel hiti to hin notification chu YouTube studio ga lo lang hiti hin achung langa he bela chon achung langa ke sun hi imu sau diu kata sanen hi che notification ne APG ahong ham iti bol ding ham ti jong a he jong na hoite hello ho dinga hi che video hi poimo ta hi ding hin hi che ga semla chen ip hongam you are getting creator notifications in two places YouTube and studio kiti hin YouTube ma apps ayong namu YouTube studio ayong namu munni notification namu hin hi chon turn them off in the YouTube app at in hi chen nang ma hin notification munni anamu in YouTube studio le YouTube apps anamu in hi chon turn off bolin kiti hen hi chon hi chi nga vele chon hi chi studio ayong ki mu in sting le apps ayong ki mu hen hi chon iti chilai khu turn off isa na le turn off cha hi yangin ahin la hi chi aka ga he sei nom cha le notification iti turn off bolding ham cha hin vele chon hi chi bell icon hi mu bin hi chi bell icon hi ga me le han chi notification bell icon hin hi chi ho notification ki mo hin chi yo teng la hi chi YouTube studio aga lo no tin hi chi ho notification ho ki mo ji ki hin hi chun hi chi a he turn off bolding dan chi pham tele hi chi notification bell icon hi me le chun tin ho men tin ahong zo teng la hi chi lai jet lang panga achung pe na 3 dot lai ko ga click le chun yo teng la setting la he click le chun setting ne click yo teng la ip ne click dham ti a le anoi lang pe hen chele chon notification mo na tin hi che notification he click le chon hi che hen vele chon notification namo ho tampi o min subscription notification jong on ai in example la channel setting jong o min recommended video notification jong on na bol hin hi hen activity on my channel kiti to yong hi on ai in community post suggestion chi in idei de hi cha ai ki on the hin hi cha hi diu khat chu activity on my channel kiti hi ga bela chana no hen sim lao chun notify me about comments and other activities on my channel kiti hi chi like pa he blue color la he tin son le chun hi chi khu op ai hi chi hi ti a hi op bol ding hi je ti chu ka ga sei do hen tin a chom lang ta kain sei hen hi chu e hon jong i he no wa ina ekibol thei ni diwa tia cha chom lang ta kain sem hi je hi chan cho hi in notification to a mi tampi hunga problem hi jing hi je chun hi a he chi chu ka hin se me in hi het sao yong le a hello lai hon an ki bet do tin off in ki bol de hi je le ka ki pa e chan chu han la